Ikadwa no ti gamina ni Paulo do kyo kaido kerinto rakwafatfatek adwa uikarwana. Abuata wuka pieno maparway. Amna kiyen pano yaliki yako parwain. Si chay kyo aya ko malafato nitro na jakani Yesua panyisiringenta. Akmi tatatinip ni matsitako. Ko katangan wo kiyan no yasaka sinja mina kapatso icharwasyo awan ni katkat na do tingato ni amataduto. Amko jatani kanyi manginano kataw-taw na. Ta alapad na ni mangido tingato. Suko ulyen siya ipanci. Utawra na uryam ni mangido kapiapian. Amko jatani kanyi manginano kataw-taw na. Ta alapad na ni mangay do tingato. Suko ji makatangi ja, ta si amataduto ya makatanang ja. Amien dudangam makamiringuriso jil namya ipi cici afarenyi amataduto. Urira nagam jataninga ununungan afaray. Akmarana siya nga tawam ko parwain. Yakin ranagam yabu ko parwain do kataw-taw ko. Tawo ya makakadiya alalo ko uriwo yako parwain. Amno si mano yung kaparway ko so kataw-taw ko abo karatanunang. Ta abo na kalalasan no chiriching ko. Ko kaji maparwayan. Ta ko yakrano da karwarway jaken no tao. Do kabuno teiwara ni machitada ni mameringda mungani jaken. Ta marawaragot karway ko so te wara ni machita ko farido tingato. Suna iyan do kataw-taw ko no ko malyowa akmani bakbakan jaga ni satan. Uriwo ko ji makadkechido ko kaparwiso kataw-taw ko. Yako ipitlowa ya mapasya si ji Yesua panyisirnganta. Mapakaruso akman siya nga ingingnan ko. Una ni tufis jaganam, tiyaga. Ta yarakura-kura na wo areylo ko di mo. Tako mangi uyatan imono abo uyuyat mo. Uriyan, uko apiapian paso ko kaparwayso uyuyat na ni amatadotodo kataw-taw ko. Ta nyuyatan na yakin no kabuno uyuyat ko. Amuriyan, kunato mayuan ganan si Kristo. Soji kuwa rachinyano kangangino yabu uyuyat ko. Da afay niyaken. No mienso rakuwa alalo kuwa kano pirarat nanda jakendo kagap kuso farinyi Kristo. Tano abo uyuyat kuwam na uyatan niyaken ni Kristo. Yako akmi maparoy atawo. Mungani jinyo yako ikakman siya nga yaji maparoy jakendo tangayin no malas atawo. Tana abo angangayan kuwam jabu kaji ko masiktuan do ya mangalalas beken na lamlam sunyi Kristo. No kiyan ko pa jinyo dudangam. Tana masawod ko alalo kuam jiko machimarayo faray ko. So iyan no iyak nyo faray. Iyak nyo uyuyat. Apiro ka ba faray akmay yung kad ko jinyo do kano yung ko nipam na kanyi Kristo livo-livo no chiri-chiring na. Yabo nyo pachinasan do paija kyo-kyo kayan na. Uko kaji mga panso nyo ni patudo jakan. Suto nyo pay kabubiso kalasan ko diyanyi mga pso patudaw nyo jakan. Ko naknakman wo ko kay pitloa mangi tumarugo ninyo. Yabo ko kakreben dinyo. Ko kakrebenam inyo. Baka na nyerpi. Tawo kanakanam, baka na alamin dawo inyapwanda. Tawo inyapwanam, uriwo amlamso ananakda. Kung ikakray nyo sidoganan. So ikapiapia na paano, kangino inawan ko kapaka sidong ko so pagad nyo. Manwa, ipiparat nyo so nakamdiakan wo karilo ko ninyo. Yabo nyo kalalasan do kajiko ni mriknan dinyo. Amnakiyano tawa yaman sino ko kapamiring dinyo no
ya malasya ya mangapso nyerpinyo. Manwa, manungo kanyi mapasusun ko so tawa amlita jinyuan? Ni pansi ko si tito mangya tumargo ninyo. So, ni panufoy ko so tawa machiuraja mangay. Ni litan na inyo ni tito? Yabu na kaji machiangayan jakan so nakama. Yabu naman kaji miyangangayan no naman agapan siya. Alam nyo ipan siya mana ya mga maogno kataw-taw naman so chiring. Tuko na machita ngayon jinyuam naman jak mansangan. Tao chiriching ni Kristo naman ipan si jinyo do tangay ni amatado to. Mga kaipong, fari naman kanak-kanakam so yakasidong jinyowa pipag natin so nakanakam di amatado to. Uko i awasi mga iko jinyo do dangam, machita ko inyowa machitar krana so nakanakam. Machita nyo yakana machitar so nakam jinyo. Ko i awako kapakachita so manginanat akano machi sekad akano mauyaw-yawan akano mabayowa kano manamuwad akano mangamiring so chiring do palawawan maparui akano mapaifunag so tawo ko iawawo kapachi masusno ko ninyo do tangay ni amatado to no ipisa mga ko jinyo yabu kaji ko laviana makachita so aruwa sumagpiana kano mangrakrano kakwapa aji mamlisyo na kamatawa.